Hello everyone, today we're going to talk about on the most beautiful and meaningful traditions of the Kyrgyz people, Kızılzatu. Let's look at some vocabulary from the text. First word is accompanied, коштогон. Folklore, илдик куламыштар. Duty, милдет. Eloquent, сөзгө чечен. Appeal, апелляция. Spouse, күйө. Farewell, коштошу. This tradition is connected with the farewell of a daughter before marriage. In this video, we will discuss the importance of Kızılzatu, the meaning of Koshok songs, and how these traditions are preserved today. Kızılzatu салты турмушка чыгып жаткан кыздын урматына айтылган өзгөчө ыр. Кошок менен коштолот. Мындай ырлар кыргыз фольклорунун маанилүү бөлүгү болуп эсептелет жана жылдар өткөн сайын өңүгүп келген. Байыркы убакта Кызылзатууда ыр чыгаруу милдет катары кабыл алынган. Адамдар эң таасирдүү жана көркөм ыр менен обон жаратууга аракет кылышкан. Атүгүл ким эң мыкты ыр жазат деген сынактар да өткөрүлгөн. Nowadays this tradition has been revived and is still used during the daughter's farewell ceremony. Koshok songs are not only music, they are full of emotions, advice, wishes, and blessings. Through these songs, parents express their love and concern for their daughter as she begins a new stage of life. The purpose of such songs is to express the mother's wish to the future mother-in-law to protect her daughter and treat her with kindness and motherly love. These songs are also an appeal to the future husband to care for his wife, not to offend her, and to provide her with a happy and blessed life. During the farewell ceremony, songs are usually sung by the daughter's mother, sister, and the brother's wife, who is called жеңе. Бул салт өзгөчө Кыргызстандын түштүк аймагында кеңири урматталат. Мисалы, Муратованын Санжырачы Борубай ата аттуу китебинде Ош облусунун Өзгөн районунан чыккан Жаңан Бүбү Борубаеванын кошогу берилген. Автор бул ырды анын өз оозунан жазып алган. Бул салттардын муундан муунга кылдаттык менен өтүп келе жатканын көрсөтөт. Дагы жаңы сөздөрдү карап көрөлү. Satin атлас, festive майрамдык, dedicate арналуу, wheat буудай, rye кара буудай, lipstick помада, powder порошок, union биримдик. Төмөндө мындай ырлардын мисалдары келтирет. Атлас көйнөк кийиниң, тоюңуздар шандуу болсун. Куттуктообузду арнайбыз. Тоюңуздарга бакыт болсун. Бул кыска ыр келинге болгон жакшы тилектерди билдирет. Ал кыргыз маданиятында тойдун канчалык маанилүү экенин көрсөтөт. Эми эженин ырына көңүл буралы. Буудай менен арпадай бирге өстүк. Помада менен опадай жанаша жүрдүк. Булак башым көлдө эле. Бирге ойногон курбумду күйөөң бөлүп кетти. Булак башым дарыяда эле. Сырымды бөлүшкөн досумду күйөөң бизден бөлүп кетти. Бул салттарда эженин жана жакын достордун кайгысы сүрөттөлөт. Алар бирге чоңоюп, эми турмуш жолуна байланыштуу ажырашып жатышат. Ыр балалыктагы эскерүүлөрдү жана жакындыкты чагылдырат. Кыз узатуудагы эң маанилүүчүлөрдүн бири апанын кызына айткан коштошуу ыры. Бул ырда апа кызына жаңы үй-бүлөдө өзүн кандай алып жүрүү керектиги тууралуу насаат айтат. Ал кызынан сылык, сабырдуу, тарбиялуу болууну суранат. For example, the mother says, if you see a man in a white kalpak, do not think it is your father. If your father comes, gently open the door. If you see a woman in a white elechek, do not think it is your mother. If your mother comes, gently open the door. Here the white kalpak, which is the traditional men's headwear,
and daily check the women's national headwear, symbolize the bride's new family and environment. The mother reminds her daughter that after the marriage she must adapt to a new home and show respect to everyone around her. Андан кейін апасы мындай дейт. Күйөөң қол көтөрбөсүн, ата энең жөнүндө жаман сөз айтпасын десең, аны ачууландырба. Бул сөздөр апанын кызынын келечектеги бактысына болгон терең камкоордугун билдирет. Бул жерде үй-бүлөдөгү ынтымак жана өз ара сый-урматтын мааниси көрсөтүлгөн. Another emotional moment is when the mother hands over the bride to the groom's relatives. During this time, the mother addresses the future mother-in-law, called kudagı or matchmaker, asking her to protect and care for her daughter. Мисалы мындай дейт. Кудагый, кызыбызды көлөкөдө өстүрдүк. Бул аны бардык жамандыктан сактадык деген маанини билдирет. Маңдайына тумар тактык, көз тийүүдөн сактаңыз. Тумар коргоонун жана жакшы тилектин белгиси болуп эсептелет. Апа кызынын коопсуз жана тынч жашоосун күйөө тараптан суранып жатат. Ырда дагы мындай саптар бар. Эгер өтүнүчүңүздү укпасаңар, калыңды алып кеткиле. Kalım is the traditional money or gifts given by the groom's side to the bride's family. This line emphasizes how valuable the daughter is to her parents and how seriously they take her future happiness and safety. Overall, Kız Uzattu and Koshok songs are very important elements of Kyrgyz culture. They teach respect for parents, love for family, care for relatives, and responsibility in marriage. This tradition also helped preserve the Kyrgyz language, folklore, and national identity. Even today, many families continue to perform these songs during wedding and farewell ceremonies. Although modern life has changed many customs, the emotional meaning of Kız Uzattu remains very strong. Now let's take a look at the final vocabulary. Obedient, dil alçak, discreet, sak, forehead, çekesi, heed, көңүл буруу, request, өтүнүч, сураныч. Thank you for listening to this video lesson. I hope this lesson helped you better understand the beauty and importance of Kyrgyz traditions. See you!